Himpi jing hang tui pi lên dòng lệ ba hin ngày na vang mang de pon ti Hal bi tui lên nga ho hi Tiên ti na ding de pa Tung se nei chan ham Nei za pi lo hitam ru Ama sa penin hat pai piva papatin ko makipatho ko sayin. Welcome back to Mega Jam channel, ladies and gentlemen. Today we're gonna do an interview with the legendary singer Amy Sunga Amy la sa team mama le I mean thang mama legendary singer hin he had ka ging chain I mean chu hi le puzang lal khong sai hin ama hi shot pi anadam lawa hin adam na ding in zong tauna ani hejing utin chule agi thopi num chainga ding in a description a hi a bank account hung ki koi ding a hin atama lawum lawa agi thopi num hon ani ki thopi ute ti kan sei num he abale puzang lal khong sai chung azong ki pha thu ka sei numin apartment tam ta te pi jivin. Now I want to say thanks to the viewers too, and a viewers ko makong say kinum chu hile si video le interview hi aki para a top jon nin vet video vin kong thum nu me aba le subscribe ni bon lai lo hon jong subscribe share le comment chu nang othu tu hi tan su ka in say no min wale subscribe sa ko ma avelin ki pathu kong say nu ki e su hin tin. Now let's get back to the interview. Let's go. Ama sa penin bro zang lal ko ki patu ka sai num bin na phan mantam taw ni PG bin na bale tun a question ma salu dutin self introduction nang ki bol sai dem bro lal ke chu zang lal ka hiya paji ka tha to ka khom hiya pa me li ka ni ya pasal li ka ni ji di ma ta he ki pao min ako tele next question alu dutin next question chu iti kuma ko na la sa hi nong ki pat ham nong ki pat dan nei sei pi thei de ham bro lal ke chu 2000 na ke set ka sim nai lo na to 2000 a pana ho ke set kan bol pan chu adu ada ho chula gitara ki sa le pe hiya na so nong ki pat dan na ki set ka bol pat na chu 2000 2000 det ho wang chu ka he ta lo pia ako tele next question alu du taw te ole next question a chu na YouTube channel min ipiham bro lal na sai pi thei di ham YouTube channel ka hon lo pia na ki hon lo na khat ki hon la chun phadi he aji chu na nga dinga jong ka na phat chum pi di he so ako tele next question a challenging utin nang ho phat laya Amy music industry le tu khanga Amy music industry hi aki hi na nei hin sai pi thei dem brother ke ho khang la ya chu khat CD audio ka pat ho ya na ke ho he min a sa hil le abula pa na ke pan jing ama ke yong he CD hum pa le to I mean a hoi lai ho ku ki lao no na
แต่กูกิสมัยใหม่กิสที่ไม่น่าสิเกี่ยวข้างแรกจะเฮ้ฮะอับุลาปนาเกี่ยปันจิงอาใจเนี่ยเกี่ยอันสาเขียวเลยอับุลาปันจิงตีโหอาหาทุย technology จนอันนี้คิดเดียวดันตัวนะ aki mama ako tile next question na iruditan le next question na album cassette le la momong hi izat momong nana bol do tam tu chana hi bolal tu chana hi outdoor kiti chu bia la de som le ni na khat ho tu lai khanga a khat le ni kuma kiti ho chu ta lo ya na khat ya bai ta mo album si mong chu alang pi a jong ne khat thei sagi ho na i ham khat nin ti sagi athem thema ka khum long chu tam tho ya na single ho na aphai le ki paw mi le aw te next question na lahi izat na phu do tam bolal ni se pi thei de lahi som langa tabang ka phu do som ni tabang ka phu do ta he ako tile na talented momong chula le talented ta singer legend momong ni he ke ho jong na fans ngen ka hiwin balle next question na nalal a hit pen ho hi pp ham rozang la hit kitiong le mi na angai sa lo le di ya na min a dei deu na a hi lo le neu khat amin tang deu a chi deu khat khola na ta bang o kapina thing hangam kiti chana in si dongil na si ya na ken ka sa ji ju na choice chu phai adie ke ngai ka sai chela jo angai ma mai but next question alut ki dutin award achievement memento le ki pana thilpi ti hoi pp na san kha tam bolal ni se pi dai di memento he la jon wana kuna kam lete wat to kamu chu hinga titen ni chuna adang ki pa memento chula ki pa mana chu momento in pi wa pi ham na itia chu kam a phai ako tele next question alu dutin public figure khat a hi lo le mi min tang khat mi het khat nei tain ipi ha ma nop na le aha na nin sei pi thediam rola to hi ki ha anu na ji hong chu kadam mo jong hi ji ya na ke yong chu anu na pen hi ikidam la ya le ikidam la ya su ko to ke helwa ki chu anu pen hi na chun ai ama bo
ตัวฮะกงดำหมอพัดแหละอันนุ่มนาเขาจะหูก็อุ้มหลูดีนี่มาตาย Ako tile, next question na first live performance na umdan na si Pete Hayden na nervasam brother. จะวางกูนาน่ะ Ah, จะวางกูพายาอุมาก็กระชีอากันนารวัสสุ ah, อาฟาร์ตาเนียน่ะ ah. กันนารวัส Iti kum cho Hayden brother. ก็อีทีกุมหิตาโม2009หาอีพีห้าขัดหินตี Oh. ก็เฮ็ดสุสะตลอด Pai pa ko po ya. Ke pao me. Ako tile, next question alu dutin. Nang tabanga professional singer khat hi na dinga hi iti panla ding a hidem. Iti panla ding hidem. ปันลากิติชูอีโอหยองเฮชิมงาเฮียน่ะ Ah, อามาบ่จูมีโอไงตาอุ้โถเฮียคอยตาอีอะแกชินสาโลแลโมอหิเทโลจี มาตา adie. Ako tile, next question ko ham na favorite singer brother na si Pete Hayden. เอเกจูวาระอยู่หอจูโทวาหยงแลทั้งจะเรียนจูทั้งจะเรียนลาไงตาสะแหละระไว้ทรงจูทั้งจะเรียนหินตี Oh, pai. Ako tile, next question nala sa ama sat pen ipiham iti kum mo ahdem brother. ที่กุม2000ปนาจูก็เชียนไงอีเจียจนะ Oh, kasi ngai chu na first song. ฟาสอง 2000 na. Ako tile, next question look to din. Nala la hoi lai muna na sa na pen chu nop na sa pen le na hai mil thailo penam brother. Ni si Pete Hayden. เจ้าอาลุนาตั้มปิวยานา Ah, ก็เฮ็ดสุตาเจออันนุนาคิติเลเฮ้ยลายก็ตั้มว่าทงจริงอันนุนาโอ้ยงก็บางโซเกที่หมายตาให้ bet him. Ako tile, next question look din. Patinin pa sa le ipiam na upcoming projects ho brother. Ni si Pete Hayden. อัพกำมิงจู่เกี่ยหอเฮไอ้ก็คนนัดต่อก็เกียงต่ออีมาจาจางเทลูที่หาตาย Upcoming projects nai lo phati na dan chuna le. อัพกำมิงก่อนจู่อีมาจาอาสุอาสาก็เกี่ยลูที่นี่มาตาย Apai le. Ako tile, next question alu dutin. Mabana upcoming singers te koma ipi advice tapi no mam brother.
ama he up i sum zula sa ki tim thei pa chu apha ka ti jing he music langa hi ipiti pan kila thale i khang tau thei di vem nang gel dana dolal music ho hi music qua mi music ho hi cái trong music ho asu asa ka hello ji a ni ipiti ha music lam pangang hi na a last question alu routine a last question na fen sele mipi hozo si ipi vai la nom na nayam dolal e yang ipiti while ha nom ni di ya ama ho hi ka fen so ho lam se la ki mu to thi le ka ti he a hotel ki pau mama jingin a tun na phat mantam tamin pg bin ki pau bin zang lal aban le mabana pathin nan pui jingin tin aban le na dam mon ho jong chu pa dam thena damin lang pathin dam thena nong pin ten na aban le aban le pen so ai lo le viewer so ko ma ka sai num patchu tua legendary singer uzang lala ding a hin taw na jong he do tin ama adam the na health condition ho hina aban le ama ding taw nai nei phau le gel do ju te ti chu ka sai ka hin sai nu me he a ho de ki paw me ka ki pae